Hi guys, for today's video, samtang kapahangin-hangin ko sa mong lift fan guys, nakita na ko perting hugawa naman dahil kaayon niya mong electric fan. So karon guys, ako na siyang hinduan guys, kay grabe naman dahil kaya ni kahugaw, perti na nadaka ng abog. So dali guys, tantangon dahil nato ng cover guys, para mahinduan ng sulod. As you can see, grabe kaayo nakaabog guys. Tiod-tiod naman gupod niya siya, wala na hinduan guys. Kay grabe sad kaayo ka busy. So pag man nato ginload ra guys, sa ato lang ni ibalik.